uzofika nalomuntu lo bafo mina ngeke like ayikho into ongichazelile ngayo angeke ngize ngiphela ongitshele khona ukuthi uzofika nomuntu kanje yebo ngeke ngize mina ngiyakwazi ukuthi mina ngikuchazele ngikutshele like ngibe into engistressayo ukuthi indaba naphothi futhi uyigodi idaba lalosisi ngazi ukuthi manje vele ubuwazi ukuthi mina leyo nto ozokungixoxa yona ngeke ngize ngijabulele ngoba sikhuluma ngomuntu oyedwa cha phela bafuna ngakutshela mina ukuthi khona umuntu wami lenginaye ke lo musha hayi ukuthi musha la ndawo musha kumina ifine nami angimazi kodwa nje ngakutshela ukuthi kukhona umuntu wami lesenginaye my king usolani la wena mfethu no ngifuna ukuthola ubhuti omncane ukuthi ngesikhaxoxa ubhuti omdala wasunale igama lentombi wazi ukuthi intsha kuphela endaweni ngiyawazi ngoba ngisho ukuthi indawo ehlala kuyona akuyona indawo enkulu isizathu sakho sokuxoxa ubhuti omdala ngixoxela because i-type yakho ngimxoxela because i-type yami ngibonile ngayithanda nje bengisayimisele ngokuthi ngokala kwakho ngesikhathi uxoxa ubhuti omdala uyibonile mawubuka wayibona esevele ethandana nayo noma engathandani nayo ngokukala kwakho bengakathandani ngokukala kwakho ubhuti omdala wena khathi exoxela ngentombi la isho ongayazi Right asibingelele enkaholeni zonke ekhona eNingizimu Afrika sinamukele futhi once again ohlelweni lenu olubizwa ukuthi iso ngeso le iBlack Life TV elami egama uKing Sichaka ngwalapha kaLuqa khona kuMamdepana ngana kwethu sawubona nondaba njani ngabuzile ntombi hayi siyabonga ngoba zonke lutho hayi bayaphila shem bashoda ngawo batshela ukuthi hola boss ba Bingelele mbukelo Black Life TV ngomukela uhlelweni lethu luthi isonge so I am Langeni Makasela angihambi ngedwa kulolu hlelo niyazi ukuthi ngihamba no King Sichaka wakwaLuqa phela mina ngimbiza ngonondaba ukukhulu ukuthobeka futhi mbukelo Black Life TV icela ungisize samukele ubhuti oseceleni kwami ophakathi nendawo rather uhlelweni lethu sawubona njani yebo kakhulu seswami kunjani siyaphila nathi siyacela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele nje umbukeli weBlack Life TV bese uzishiya igama nesibongo bhuti wami nginibingelele babukeli kaBlack Life TV ligama lami uInnocent wakampanza kamaphumulo siyabonga Innocent yazi bekihlapha uzothi uRamaphosa kanjani manje unayo intombi kapresident uCupcake awungeke muhle kabi ubhuti uCupcake uthina umengameli wethu wathi muhle kabi ngeke kodwa afana yini ufuna ukusho umengameli ngifuna ukusho ukuthi uCupcake kanje webhuti umfoka Mpanza right yebo ithaza zakoMpanza azangizazi hawo yabona asasithaza zakuba ngci hey kega ke manje wena ulompanza lo owelibhoda lo ufunwayo okhishwa la udinga permit hayi ulo wasemaphumulo yes lo wasemaphumulo all right phela ukuthi laba bangalibona abajwayela ungazazi yeah ukuthi ngikhulele ngale eSwazini ubaba wami wangala umswati kephi neswazi kephi eswazini kephi ukaHlatsi lengikhulele khona Hlatsi hayi angikwazi leke ngeyombambamba hayi alright mina nkinga khona imbambamba ngikhona nalapho ngangithinda nje khuluma iSwati asimnandi iSwati sometimes ngifila ukuthi iSwati nazeke gebenze ibambe inkunzi because ngiyacabanga isibanje inkunzi eSwati let's futhi let's phone yami let's phone manje awona nje futhi usitshela uzokwenzani la ekhaya ngiza mina lento eninza la no King aya senzeni sebenze ya lethwa yini la ekhaya but lana nenkinga la yemfowethu la ngosami usuyisitha kumina so sibantu abakhulu endawo lokusho ukuthi ngikhulele eSwazini mina ubaba wangala so mina ngikhulele eSwazini kwa ukuthi ke sengiyabuya ekhaya ngiyamfica ke ngithola umfowethu kodwa ubaba bese shonile sengifica ke umfowethu uyangemukela kahle kakhulu ngimdala kunaye mina sure so sabonda nobafo kwakuhle kakhulu kwamnandi siyobuka ibhola sihamba sobabili siye beach kumnandi siyazwana brotherhood konke lapho siyakhona sindawonye but ke kuthe ezisiqhubeka siphila kwa ukuthi sekukhona lapho sigejana khona sesishana sengibona nje izinto azisaqondi kahle ke nganga understand ukuthi kanjani noma ngithi bafo hawo
asikhulume phela ngabe kukhona lapho Omone mfethu khona. ngunyathela khona yisho wena ukuthi ngabe kukuphi sikhona ukuthi silungise lapha nalapha yabo cause ukuthi suka ndawo abantu bandawonye kude lapho sisuka khona so ungangijikela manje singaka nangabe kukhona umuntu losicabanisayo yisho bafo sikulungise lokho Sure. esikhundleni ukuthi silungise leyo nto leyo vele angafuni kwakungizwa so ngiko ngibhalelela ka Black Life TV maybe ngithole usizo ngosiyami because ngiyababona abantu besizakala khona. Okay. Akuzwa mfowethu, so lento yakho nobhuti sisenesikhathi singakanani yenza? Isinesikhathi that's why ngize ngafika la because bengizama ukuthi siyikhulume lento sisesobabili uyabo so kwawukuthi cha akafuni kwakungizwa lokho and kungivisa buhlungu because ngibhuti wami nami lengithembele nobaba wazisala sasobabili yabo so kumele ukuthi ngase yabambana njengabafowethu umndeni yabo but ke kunzima ke that's why sengize ngabhalela ukuthi ngizelana ke sale ke sibona ke ilizwe lonke ke maybe uzokhona ukungitshela khona ukuthi yini lenkinga yethu lengaka. So ngizwe mamdapane efika la uthe isitha. Useyisitha vele manje What cause makes you say that? Ushiswa yini le nto uthi isitha? indlela lenza ngayo kumina cause ngikhuluma nje ukuthi kule sonto eliphelile sike salwa nje kakhulu kwazi ukuthi uthatha ne-TV uthi ungijikjela ngayo yabona nje so isitha sami ke manje ngoba asisezwani kwayimina manje sengihambe ngihlala entombini yami ngala ngekuthi yena la khaya asitholani kahle sengibuka maybe ukuthi noma mina unalo ukuthi ngikhulele ngale swazini nini sengizombangisa la umuzi kaba angazi so maybe uyena lo ngitshela ukuthi kahle usubona ngathi awubelong so ubona ngazi ukuthi angibelong kahle la ngoba ngimuntu lo hlakhuluma Swati so angazi ke noma yini la ngiqwasa ngalendlela kanje kodwa nje bengayenzi lento leyo kusukela ngifikile la bengiphatha kahle kakhulu angazi ke manje kwenzakaleni konakele kuphi futhi mfowethu Depo Ngicabanga sekuzosiza usisibiza ubafo because I don't think ukuthi khona obhuti abangabanga ukuthi omunye ukhuluma iSwati. Ngathi umjijela nge-TV. Kurongi lokho mhlawumbe kukhulu esingakwazi thina mhlawumbe isondeza ubhuti esingafike sikuthola. And ama definition ama TV eswazi yahlukile manje ngathi umjijela i-TV something but it's fine. I-TV yodwa babukeli. Okay. Right asambe siyobona ukuthi ubhuti siyamtholani uzosichazela ukuthi yena eliphi side lakhe le story uze sikwazi ukuhlanganisa yonke lento Asambeni. Indaba kashana kamenzi lapho somlaza ngamevane nabendlonhle nophaphe khona sesiphinde sabuya ke futhi esigabeni sethu sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi iso ngeso igama lami King Sicaka ngwalapha kaLuqa khona kuMamdepana esayidini la ka right lami fana ngabuka left us but it's fine Depo Sure nondaba kambahle. ayi sure Okay ngiyaxolisa sawubona nondaba kamba kahle. Yebo siyaphila. ayi sibonga ntombi Yeah. nakho ke ngikwazi indaba yosho Okay sanibonani bhuti. Sawubona bhuti wami ndikakhulukazi lo sanda kusijoyina unjani bhuti wami? Ngiyaphila njani? Hayi nathi siyaphila. Siyacela bandla okukhulu kuthobe kubingelele umbukelo weBlack Life TV emva kwalokho uzobe usuzisho igama lakho. Ngiyabingelela kwa Black Life TV. Ngibingelela ababukeli, ngibingelele nalapha engihleli nabo. yes bhuti ubani lo Mawando kaNzuza. Mfokanzuza nibiza ibongo ubiza isibongo sama wakho Mize sibonga samama. na ubiza sikama Ngiyabiza sikama. I understand ubhuti wakho lo Ya ngasho kanjalo. ungasho kanjalo Ya. Ngaphela zalo babo yena. alright but mhlawumbe ake sidedele wona uchaza ukuthi ungane bhuti omncane Eish. Ubhuti omncane. Ngaba ukuthi njengoba yenza njena nje kungoba asizwani kuyimanje ngalesi simo lesilengazi mina ukuthi asizwani ngobani because bezwana kahle kufika kwami la ekhaya yonke into ebihamba kahle but manje sure asizwani angazi ukuthi yini and imbangela yaloko angazi ukuthi yini so bengingafisa ukwazi ukuthi ubafo manje nami angikhulule emoyeni ngazi ukuthi yini le cause nangizama ukumbizela ukuthi sibe
sobabili akafuni ukungitshela kunokuthi engitshele sivele sixabane kakhulu. So ngiko ngithi angibalele ngala ka Black Life khona so khona ukuthi maybe khona uzokwazi ukungitshela ke sesibuka ke ngabantu ababukeli. So isixazululo sakho wena ukuthi iy'ndaba zethu zivele phakathi kwayo yonke South Africa zibuka wonke umuntu. Hayi ukuthi kumbe isixazululo sami leso ngibuke ukuthi indlela maybe lengakhona kusizakala ngayo mina because ngiyafisa ukuthi lento yethu ibe nobulungiswa ngazi naloyo ukuthi yini le ngibanga nawe kangaka yabo. Because singaze sigcine silimazana sibulalana because nami ngumfowethu leyo ngithi ngithembele kuwena yabo but thina sekwenzeka kanje nga-understand ukuthi kungobani kungivisa buhlungu mina. So bafo bengingajabula ukuthi ungitshele ukuthi kahle kahle yini lenza ukuthi singezwani sekungaze kufele khala baba nangabe yimina lo ngangithandi la ungitshele ukuthi angisakuthandi webafo and la khaya usuyangibangisa la umuzi kababa ubaba ushiya nami lo muzi because vele wena uqhamuka le eSwazini kokha kuboma kwakho yabo. So ngawe uyangitshela ke bafo so bafo ngingajabula ukuthi ungichazisele la ukuthi yini bafo kangaka. Manje wena ubona ukuthi mhlambe ngendlela izinto engakhona ingenxa mhlambe yezinto zababa. Sengingasho phela kanjalo because angitholi isicazululo salento le ukuthi yini lenza ukuthi mina nawe singazwani kanje ibhlungu lento ngakumina and westing emini omdala kumele ukuthi ngaye mina ngikwazi ukuthi ngikhuluma nawe ukwazi ukungilalela wena sichubeke nempilo but nje awufuni ukungizwa ngisho nakancane nje. So manje if mina nawe inkinga zethu silo kuyexazulula sebabili ubona zizoxazululeka ngaphambi kwayo wonke umuntu osibukayo njengamanje. Ngitshela ukuthi maybe ungakhona ukuthi ulisho iqiniso ukuthi ungivezeke ukuthi okay inkinga yami lenza ukuthi ngingakhona ukukhuluma nawe nasisobabili yile nale 1 na 2 maybe ke nasesilawo ngakwazi ke ukungitshela ukuthi kukanje because nasisobabili uyahluleka ukungitshela ukuthi yini. So nanokuthi webhodi umuntu osithathu ungena uma ukuthi nina nobabili nisuyahluleka ukukhuluma kahle manje nonto ngenxa ukuthi ubhodi la ushilo nokuthi nisanike nibambana nangezandla okuyinto engeyinhle ukuthi ekhaya manizalwa nendawo sandelinye kube khona omunye okhipha omunye igazi kuwumkhokha lokho ekhaya kugcina kuba izinto eziba isiqalekiso even in the future okusho ukuthi mangabe izingane zenu niba nazo unezingane zakho nenengane zakhe kuyoba nobutho obungunaphakathi okungapheli even nina seningasekho. So umuntu osithathu usuke ngena lapha hayi ngoba usuke uzone kwamahlazo efamily kuzozanya ukuthi siqhambukele endabeni kodwa suka sibheka ukuthi kumele mhlawumbe nithola abantu besithatha abazothula njengoba sithule silalele nje nekhuluma and understand ukuthi umqondo kaBhuti omdala uthini umqondo wakho uthini bese siyathola ukuthi inkinga ikephi siyakwazi ukuxazulula noma ifuna abanye abangapheki kwethu na angithi angibamba Bhuti. Ngiyabuza. Kodwa manje angazi noma mina mhlambe ngiyakufuna yini ukuxazulula lezo inkinga lezi enginazo naye yena lo seduze kwami nembiza ngomfowethu. Yini enzo ucabanga lokho ukuthi awufuni because mangathiwa phela umfowethu kwangempela ngabe lokho akwenzile akazange akwenze. So manje sikule situation njengamanje ngenxa yesenzo sakhe. Wenzani? Ngiko ke lengifisa ukwazi nami ukuthi yini le engayenza ngize ngilana nje ngangefiki la kuba ukwazi lokuthi ungitshele sisobabili so ngaze ngafuna sibe nomuntu wesithathu sokhona ukuthi maybe ke ngakujabulela ukuthi ungivezele lokho bafo nangabe kuyalungiseka ngikwazi ukulungisa nami sikhona ekuchubeka nempilo sephambili. Wenzani? Ngenzani Bhuti omdala mhlambe ngisenge indlela because mina inkinga yami ukuthi manje ungiletha phambi kwamakhamera manje ngiyabukwa abantu isimo nami lesingenze ukuthi ngize ngigcine ngifike la bafo. Hayi ukuthi ngiyajabula ukuthi sibuke emakhamera kanje but ke ngendlela lo wenze ngayo nawe kugcina kungifikise la nami yabo. So bengicela ungazise mfowethu ukuthi yini le lengaka lenkunyathele ngayo wena yangakuphathi kahle kulokhona ukuthi ngiyilungise. ngazi ukuthi kumele ngithini because njengoba ngisho nje mina ukhipha indaba zami nezomndeni wami phakathi kwabantu kanje akuyonto elula kumina. So Wemawanda wenzani Bhuti wakho? Wenzakalani? Wakwenzani bangani? okay seswami umfowethu bezwana kakhulu mina naye. Sizwana ngimthanda ukuthi njengomfowethu wami omdala. Sure. Noma besingakhulanga ndawonye but bengimthathe somfowethu wami omdala and ngikujabulela ukuba khona kwakhe empilweni yami. Okay. Kodwa indaba
indaba iqala ekuthenini umfowethu ngifike mina kuyena ngizomxoxela ngodaba thizeni elimayelana nomunye usisi. Ngimchazele ngalo sisi, ngimtshela ukuthi kunosisi engimbonile kanje, engimbonile ngamthanda, ngimchazele ngayo uba futhi lo sisi ukanje nje kusamusha endaweni ngimbonile. Sure. Yabo, bengakazi ngikhulume naye, but ubafu ngamchazela ngosisi. Kwiqiqi ngakapheli nesikhathi esitheni ngibona yena ubafu lo ungena naye usisi, ungena naye kephi? Khona la ekhaya ehlala khona. Hawu. Usemthatha umletha la ekhaya. Angazi ukuthi kubakhulume nini. Angale ndaba iqhamuka ukuthi umfowethu sengamchazela ngosisi. And then jiki yena usefika naye ekhaya. Usefika ezintombi yakhe manje. Mucabanga umfowenu wayazi ukuthi iyona leyo ntombazana wakhuluma ngayo? Ngabe engazi indlela ngoba phela Usuyichaza. iyona ntombazane nje ebifikile endaweni ngaleso sikhathi. Futhi nayo uma ukuthi ibifika ngempela yayizomtshela ukuthi nayo inje endaweni. And ngendlela engangichaze ngayo nayo wayengeke azahlika ukuyibona ukuthi iyona le ntombazane abekhuluma ngayo. Umuntu omdala. Bafo njengoba amantombazana afika komaningi kakhulu nje la ndaweni. So wena bengephengula ngani mina ukuthi okay lena ke ngilena ke intombi yakho. Nangabe kwakuyintombi yakho futhi ayengangitsheli ngani mina ukuthi nginemuntu wami umawandi kanje ayizange ngiyangitshela lutho. And futhi noma isingifika naye ekhaya ikubona ayizange yakhombisa ukuthi khona into letheni. And kuyangithusa ukuthi singabe ngindaba entombazane lengabe isicabanisa kakhulu kanje ngingayazi mina. Cha, indaba esekuthenini kahle mina awungithathi sila mhlambe ngoba ngimncane kwena ubona ukuthi ungangihloniphi ngaleyo ndlela. Because mina njengoba ngisho ukuthi intombazane ngiyichazile kwena. Ngayibeka ngayichaza ukuthi nje njengoba ngichaza noma enye iphi intombazane ngiyichazayo. Yabo. Wena uyibona leyo ntombazane njengoba ngichazile. Uyayibona ukuthi kungenze ubiyona intombazane ubafe bekhuluma ngayo le. Yabo. Ayinkulu indawo esihlala kuyona. As much as abantu befika njalo but angeke uzohleke ukubona umuntu echaza. Ngicela abantu ukuthi bhuti wami, Bomani ngifuna ukwazi ukuthi vele nobhuti menitshelana uma ukuthi umuntu unentombi or awukazi umbone naye. After wena umtshele ngale ntombazane ila wayibona sifika futhi ekhaya. Ngamtshela ngentombazane ubapho. I think mhlambe yayifike ngalolu suku noma yayifike ngayizwa intsha nje endaweni. Ngayibona ke mina. Ngase ngifike mina ngixoxelwa ubapho. Ngoba vele sinokuyixoxela besizwayo. Ngiyasho nami ngikhuluma nangamantombazane. Sikhuluma nangamantombazane. And then ngiyafika ngimchazela ngale ntombazane. Yona le ntombazane mina emqondweni wami ngisase inhlelweni zokuthi mangiyibona ngiyokhuluma nayo la ngibaphe sengena Oh, esomqondweni wakho not ukwakhuluma wona na. cha bengakazi ukufuna. Uyayizwa ukuthi ibhlungu kanjani ke Still king. Uthi yena uMawanda benobhuti wakhe mebeyikhuluma lento mfethu ukuthi mewukuthi uthola intombi. Yini enza ukuthi ubhuti omdala angayikhulumi no uthi sengithola intombi phela uzobona ngizoza nayo la. Cha hayi ukuthi kumbe angiyikhuluma ngayini kuyena obafo. Mina ngabona intombi ngayishela and I not same day. Not same day. Ngangazi futhi ukuthi iyona le obafe bekhuluma nayo because amantombazane maningi nje ngabona 3 labekade ke angingawazi. Okay ngiyakuzwa mina ngiyakholwa bra wami. Yini enza ukuthi ungamxoxeli njengoba naye exoxela ke into. Why le ufika usuqhamuka naye endlini ungazange umtshele usekuvuke ngenye into ezani. Ubafo ngamtshela mina ukuthi kukhona umuntu wami lenginaye lomusha kumina. Uyezwa yini? But yena bengazi ukuthi yilo wakhe la kade akhuluma ngayo because maningi mangengazi ukuthi mina kashongo futhi naye ukuthi intombazane lefikako kumuphi umuzi wazi nje kunentombazane ayibonako lenhle futhi ibonakala iyefika la ndaweni yabo. So nami ngengazi kahle hle ukuthi okay yile shosho wena yabo. Umana ke mana wena waye ungabanga brief kumina the time ungitshela ke ngomuntu wakho loyo ukuthi uthola umuntu omusha nje because mina utheni mina uthe wena kunomuntu ozofika naye kanje nje jiki usufika nalomuntu lo Bafo mina ngeke like ayikho into ongichazelile ngaye angeke ngize ngiphela ongitshele khona ukuthi uzofika nomuntu kanje. Yebo ngeke mina ngiyakwazi ukuthi mina ngikuchazele ngikutshele like into engistressayo ukuthi indaba nabhuti fethu igoli idabala lo sisi. Ngazi ukuthi manje vele ubuwazi ukuthi mina le nto ozokungixoxela yona ngeke ngize ngijabulele ngoba sikhuluma ngomuntu oyedwa. Cha phela bafuna ngakutshela mina ukuthi khona umuntu wami lenginaye ke lo musha hayi ukuthi musha la ndawo musha kumina ifine nami angimazi kodwa nje ngakutshela ukuthi khona
umuntu wami lesenginaye. My king usolani la wena mfethu? No, ngifuna ukuthola ubhuti omncane ukuthi ngesikhathi xoxa ubhuti omdala wasunalo igama lentombi. Wazi ukuthi intsha kuphela. Yeah. Endaweni. Nanokuthi wena uyayithanda. Endaweni ngiyawazi njengoba ngisho ukuthi indawo ehlala kuyona akuyona indawo enkulu. Isizathu sakho sokuxoxa ubhuti omdala ngixoxela because i-type yakho. Ngimxoxela because i-type yami ngiyibonile ngayithanda nje. Bengisayimisele ngokuthi Ngokala kwakho ngesikhathi uxoxa ubhuti omdala uyibonile mawubuka wayibona esevele ethandana nayo noma engathandani nayo ngokukala kwakho. Bengakathandani ngokukala kwakho. Bengakathandani. Kodwa omdala wona khathi exoxela ngentombi la isho ongayazi. Wasungesikhathi singakanathandana nentombi yakho le. Bekungasiye emalanga lamaningi vele kangako kodwa ke besivele kuyintombi yami mina linaka kade ekhuluma lo futhi angicabanganga ukuthi iyona and kubeni ubafo wangitshela ukuthi intombi la ibonile lensha ligama layo ngusibani maybe bengingabe ukuthi maybe yilo muntu lo bese ngiyamchazela ukuthi bafo sekanje kanje and then ngene ngabe sengiyamtshela ukuthi kunemuntu bafo lengizofika naye la intombi yami yabo ngangayitshela ukuthi ke ngilo wakhe and ubafo uyena bezivame ukuxoxa njengoba bengisho ukuthi ubafo bekumthatha njengomuntu yabo angazi ngachaza kanjani nje ungabisachaza lokho sesizwile ukuthi uyathanda kodwa mina ngikubuza so wena umuntu sengingamchaza ngize ngimqede wena uthandana naye kodwa wena uyahluleka ukubona ukuthi umuntu wakho yena yini lo muntu ena sengingachaza umuntu umazi ngize ngimqede ngimchaza ibala ngimchaza ukuthi uze okay bafona ungaze ubona intombi yakhe uyazi ukuthi yintsha endaweni no mfethu mina ngibona intombi nje futhi abengasiki ukuthi yinsha lokutheni le ntombazana yabo so bengeke wena kube nje at least wangitshela ukuthi okay bafu umuntu wami ukanje manje nazongitshela ngentombi lesha shothi mina manje ngibona umlomo umsha sekufuna vele ngenze njani ukuthi lona wokabafu ngibona umlomo uthi wokabafu hayi ngeke angihlekisi yazi kuthini hayi ukuthi kumbe kuyihla wena lo wenza ukuthi kube kanje and manje futhi into le ngivisa phhlungu ngengakubuza nge-fake account lebe ngikade ngengayibona impostile mina nginaked ngakubuza ukuthi kwenzakala ini la kanti wena phela umuntu lona access ekuthinta ifone yami akukho lomunye futhi engimnikayo ifone yami khona enjalo futhi khona bafu angazi njengoba naye ke ungizwile nangifika la bafu ekuqaleni ngiseyisitha ubafu ngithe isitha ngalendlela lenza ngayo izinto kumina une fake account la leyangiposta nginaked ngambuza bafu nangimbuza esikhundleni ukuthi angiphendule ukuthi angazi bafu ukuthi kwenzeka kanje uyangilwisa kule nto leyo so wena kuwo wonke umuntu ongapost ubona ukuthi mina ngingathatha izinto ezikanjalo zakho ngiyifaka ku social media bengingakusola ngezizathu ukuthi uwena uthinta ifone yami and nendlela owenza ngayo izinto lapha ekhaya angisunderstand yona intombi yakho leyo ke yona ayithinta ifone yakho ayithinti eyami ifine yami wena unqunu wena wedwa nginayo intombi nayo inqunu nayo futhi inqunu engibona ku social media ngiyaboka kahle ukuthi yimina phela lo ngiyambuza ubafo kahle ngithi yazi mfethu kunenkinga le kanje and ifone yami ithinta wena esikhundleni ukuthi yena ubafo sikhulu angitshele ukuthi cha bafo lokho angikwazi at least asho njalo siyalwa siyangilwisa lo the ucabanga ukuthi mina engazi ngenza izinto ezikanje ngiyenza kanjani vele into ekanjalo like ngingayenza kanjani why ke ngubani ke lo ngayenza into lenjalo because wena uthinta ifone yami angazi angithi uyasho nawe ukuthi intombi yakho le ifone yakho ayithinti what if yona ke ithintile ke yathola something engayithandi ngoba isipost izinto zethu kanje musana ukukhombana hlala kahle baba siyaxoxa la enkingi it's kahlala kahle utomdala sorry hlisa umoya nanokuthi mhlawumbe asingene la khuni ngoba sasezizwela ama side onke wena mfethu ake sikhulume iqiniso before nixabana buyithinta ifone kaba ubuyiphatha futhi indlela ufuna uyiphatha ngayo okay icasulile lento ukuthi uthandana nentombi oyidinga ngicasulile esithombeni sakho emqondweni wakho uma uyibuka le ntombazane ubonani khona ukuthi ubuke umuntu esifazane ubone ukuthi uyakwakhela umakoti vibe omunye umbone ukuthi uyambona ngebikini ebeach nihamba noko ushaya isikhindi nawe omunye uyambona into enzesonto nje umbona umabikini umbona kuphi i-department yena nje lo muntu wabafa
empeleni bhuti mina when it comes to izinto zomathandana kanje kakhulukazi akuhambi kahle akuhlangani kahle but lo muntu ngithe mina mangimbona from indlela ngingakakhulumi naye from indlela agqoke ngayo indlela ahamba ngayo ngabona umuntu engakha naye into e-right ngingakamazi yabo asikho isidingo sokuthi umuntu ngize ngimbone kabili ukuze ngibone ukuthi uyangichaza lo muntu ngamafupho wona ubhuti wakho kuphoxe ithuba lokuthi nawe wazi ukuthi uyakwazi ukuthandana uyakwazi uba sowuthandana bombona lo muntu uhleli naye ubhuti wakho wakuphoxa ungiphoxe ikasi emlonyeni kahle ukukhuluma kanje inzondo yakho yonke equtshulwa yileyo ukuthi bekuyithuba lakho lokuphumelela uthandweni wakuphoxa umfuni enjalo so yini ezokwenza ukuthi ke ungabi nolaka lokuthi ungenza noma yini to destroy le relationship uyafuna le relationship ukubona isebenza ubafo umfowethu njengoba bengishilo nje sizalo babo yedwa sure nawe beshilo ukuthi besizwana but mina le ndaba yangiphatha kabi yangihlukumeza because ubafo sometimes bengithi mangicabanga le ndaba ngize ngibona ngathi mhlawumbe ubafo ingoba mhlawumbe mina ngimncane kunaye ubona ukuthi mhlawumbe ngayidalela noma kanjani kumina kanti cha akuhambi kanjalo yabo mhlawumbe ngithe mhlawumbe naye ilokho akukhohlwayo ukuthi as much as emdala kumina but lokho akusho ukuthi nami ngingane yabo ukuthi usengavele ngize into kanje ngamafupho wona into esengqondweni yakhe ecasula ngalento le ungenza noma yini to destroy relationship yakhe nale ntombi na mhlambe noma yebo okay Queen take over mina ngibona ukuthi yena obhuti balimazene boba u2 sure lo oqala ubhuti uMawanda ubhuti omdala umlimazile ukumphuca iqathe emlomeni yabo lo wesibili azangabe neqiniso ekuthelini ayichaza indaba yentombi because ngendlela asho ngabawani ngathi bayikhuluma lezi zinto indaba pho wena uzoba nentombi ongaxoxi ngisho nangayo futhi ngineshoni nami njengomawanda ukuthi wawazi ukuthi lengane isanda ukufika yakuyi surprise wenze surprise ngiyamsurprise ubaba ngento yakhe not ngento yakhe ngento ayisabawela ngisho njalo bengazi ukuthi iyona le bengithi nje ngimchanga surprise ubaba ngithi umdala I feel as if wena usabe subutsotsi somehow uthe mayichaza lento khona ukuthi uMamDephana angichazela ngento ngize ngiyithanda dengayithanda mangithola ithuba lokuthola leso skip aqala ngisithenga athi angibona sengisigqokile ngiyakhumbula ngokuluking ngale skip wasithenga aqala yabona aphinda ngigqokela okwesibili ngiphinda ngenza the same thing kuyena developer lento ukuthi ihleze overtake kubhuti omncane ilento yenzile ifana overtake ukuthi wena usebenzisa amandla uthi ugood kuyinkotha yena ugood kuimagination then imagination iyahlupha ngoba islow ngenkotha inkotha ifika aqala ichaze lo muntu asale ecabanga into ekhulumeka nomuntu osifazana sale ecabanga into ecabanga nomuntu osifazana akacabanga lutho akaboni lutho na so bhuti bese shona njalo ukuthi lo muntu osifazana noma emthanda kodwa lo muntu osifazana onenze naba izithi akazi lutho ngento kaBhuti imizwa kaBhuti wazi ngenkulumo ayizwe ngawo okuyona responde kuyona so njengoba responde kwinkulumo yakho bekufanele ukuthi wena njengobhuti omdala usuzwile into anti ikhuluma ngomuntu kanje uma usuthola umuntu noma ke usubona ukuthi uyakufikela usathana ukuthi umnokhe kodwa ufuna wenze fair uthi intwana engalimali yebhuti lo phela ubafo uwakhuluma ngale ntombi le wangichazela yona kanti mina already vele ngiyathandana nayo manje ngaba nekuhlela ukubuka ukuthi hayi man kwaze kwaqondana bo ngathi cha qondana hayi ukuthi kumbe kuqondele kanje kodwa ke kodwa yena wayisho into mina vele sengithandana nayo le ntombazana ngiyakuzwa uMdepha aqhubeka ngidistebile njalo mekufanele ubhuti ke kodwa ke mewukuthi ke kwenzeke ngalendlela achaza ngayo ukuthi yena
mevele sesana nogeli umeyichaza ubhuti athi ayingeke ugeli manje nami nginogeli engisanda kuvuka ngayo kanje Sure. manje yena uyayithulela yenza As leyo nto ukuthi usual. kube ngathi lo munye wenzeka isilima yabo ngoba uyamazi ukuthi lo munye uyayicabangisisa izinto kusho ukuthi akagangile akona ukuthi uslow yazi umuntu ongagangile uyinikeza isikhathi kuyo yonke into ayenzayo Ngathi umshaya wesenqe ubhuti omdala. ubhuti omdala umshawe isinqa so yena uvela uthi asacabanga bese yenza yena kwavela uyazi ukuthi akana ama plans ngaye Sure. uyayishayela nje so okubo kwenze uMawanda ukuthi uthe mase diliwa ngamcacisela ubhuti ukuthi hayi indaba ngenza isilima le gelo ofika naye la same thekeni ekade ngikhuluma Uxoxela ngayo ngayo, naye yeah. yabo at least abesemqondweni ukuthi kwenzakalani because ukuthula kwakho umosha izinto nje ubuqhubeka nje yoposta ko Facebook ufake ulokhuzana ucreate ama fake accounts yonke nje leyo nto ayingeke isayilungisa into esiyonakele kanti lapho kuba umtshelile lesasikhathi bese ukuchazela goqa muzoba sele kodwa at least muzoba umtshelile iqiniso kunokuthi uvela uthula And ebuhlungu lengxabano le kunomuntu wesifazane wesithathu ongazi lutho osephenduka ihla on social media okuveza izinqa zakhe lapha namabele yabophisa ke ukuthi lo izinto Shandisi ongeyona imvumo yakho ukuthi ufuna ukubonakala kanjalo ongaba icala to you ubhuti omncane ukuthi uthatha into enjalo wayenza social media engavumanga umnikazi wayo. mina ngithi nje idelete leyo nto mfethu lo kwafanele uxabane nawe yena ubhuti wakho vele uyisikelemu kodwa ke fanele nizwane egcineni Okay, ngiyanizwa but ke konke lokho ke angeke ngikwenze yena engaxolisile kumina. Komele yena aguqe kumina axolise. Avume icala lakhe ukuthi ube wrong ukuthi enze ngalendlela enze ngayo. Because mina ngokwami ukubona ngiyayizwa indlela engichazayo. Ukwenze Ngokwami intentional. ukwenze intentionally. Ngwana mina ngimncane again. Because even if already wayesethandana naye ngaleso sikhathi, wayengangitshela ingane mina. Yabo, Yeah. ngayi lo muntu because besixoxa sinobaba. Kwakumele naye angitshele kwakumele mina ngibe sengazi ukuthi ubaba ukhona umuntu abonana naye yabo but njengamanje useqhamuka sezongisurprise ngomuntu endlini nje nami ngiyihlalele ngiyirelaxele uzoshaya same umuntu wena umfuna ngenhliziyo yakho mina ngihlalele yonke endlini kulo ukuthi umuntu endlini yakhe Paul lo muntu ufuna futhi mayela endlini yabo Just imagine uzwa Usefika naye. intombi yakho yasemqondweni ile Yabo. nobhuti wakhe eCameroon. yabo kodwa King ke nawe umuntu obuse yasemqondweni bese ayicabangela befuna ukuthi abenze ubumama oqondile bathi phela kube naye ubava yabo thina sicabaniswa ile nto le ngingabi ukuthi mina kufuna ngiprofete ukuthi intombazane lesicabanisa ukuthi mina ngibona izinto nje abnormal ekhaya sibheka le nale angazi mina ukuthi bengizoxolisa ngithini ngicolisa ini ibi vele yothekane leyo thekeni nisajola naye hey yasajula kwanana nawo nale ntombi kodwa thina lana sisele sinje manje ingoba Asizwani overtake sodwa. omunye ufuna ukuyishayela nje bafu Udlala ngomfazi womuntu wasemqondweni. washweba lo yasisi shameless like alambanga ka But bhuti omdala uyayibona uxolisa entwaneni uzanibe right. ya ngingaxolisa manje ngoba sengiyazi ukuthi sinje ubafo ngiyamthanda kakhulu and nami ngilona lithemba lenginalo ukuthi noma ngabe ngihlangana nayiphi inkinga ngizokwazi ukuthi hey mfowethu nginenkinga kanje awungisiza la so nangabe sengingasazwani naye ngizokhalela kubani mina angizwe so ngaxolisa kuyo mfowethu na cabanisa ngingazi ke nangabe kukhona okunye okungaleke engingakwazi mina Nanokuthi ke kulolu xolweni ngani ngikwazi ulwenza ninodwa nidinga umuntu omunye oyisazi ozokwazi ukungenelela so that ezobona uxolo lakho liphuma deep iprogress yalo ithini because sometimes abantu bayenza la hlelweni bafike baxolisa phambi kwethu ngale kwamakhamera baqhubeka nempilo njengoba Yeah, injalo sure. sekufana nokuthi bezidlala so ingakho sakhetha ukuthi silandelele nochwepheshe bonke bangenelele so that bezobona ukuthi wena bhuti omncane mawumxolela ngixolela ngempela yini yiphi because khona nama games in between okufuna adlale ukubona seniyabuyelana njengabafowenu niyadevelopa kuyakhuleka lapha nalapha wena bhuti omncane maye ukuthi uxolo lakho liyakwenelisa uyayibona usula lento oyifaka social media uyayibona futhi uvuma iphutha lakho lokupost intombazane yabantu enqomo lapha. engakusho ukuthi engakwenza noma kwenzeka out of anger Sure. yabo nokucasuka ya iloko nje ngangaqondile mhlawumbe ukuthi sengiqonde ukudicelela yena phansi usisi kanje nje impi yami mina ibinobafo kanje yabo of which ngendlela nami bengenza ngawo bese ngibona ngazi ukuthi shoot mina naye idlala igame yomqondo yabo ngoba akekho ukhuluma nomunye
like because kwayena as much as angifuna ukukhuluma naye mina emqondweni wami kuwukuthi it's not like akazi ukuthi yini kumele siyikhulume because lento ayenzile uyenze ngeyibona Sure. yabo. Hayi Queen kulungile. Asambe ngethemba lokuthi abasilekelela bazosisiza kodwa boqhubeka kuyaphambili. Hayi njalo nje counseling iyadingakala bakwazi ukusizakala bothi ubhuti babuyisane njengobhuti bandawonye bangabali impintombi kwavele leyo ntombi ngeke usayithola bhuti obisize yashaya ubhuti wakho kodwa sekuyikona nje ukuthi fanele wenze ishow ukuthi khona umuntu omthandayo keep it to yourself uyihambele ngendlela yakho ubhuti wakho ngathi uyasheshe emantombazaneni nawe bhuti wami ngiyacela abantu ukuthi mase niboye counseling next time ukuthi ufuna izinto zakho zibe clean ubra wakho awukhulumi naye ukuthi njengoba nathi ekhuluma nawe uthi yazi ngenze sisingaba ngamantombazane sekhona umuntu engimtholile uyamazi awazi lutho ngalo girl yabo ungabe ukuthi wena umuntu othanda ukunokha abantu ngaphandle kwalokho nje ngicabanga ukuthi thanks. Sabonga kakhulu bantu bakithi themba ukuthi nani ke khona nekufundayo nizokwazi ukuthi ninikeze ulwazi lwena ninalo ukuthi kwenziwa kanjani makanje igama lohlelo isongeso qhubeka usibhalele email address siza ukuthi inkinga yakho ofuna ukuyixazulula nalo muntu engezwani naye singenza kanjani ukukulekelela sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.